Alright, tubahaye ikaze kuri Sport Vibe TV. Epiyala Gonya mukandagira mu kibuga kikarasi mitutu, iyo urebye mu izami tundura ziranyeganyega. Aperi dukunda gahore kwisonga mu gutwara ibikombe. Abafana ba EPR mwigire hino kabisa, mwigire hino tuganire ku ekipe yanyu APR FC aho iri muri Sekafa hano muri Tanzania kabisa, aho imaze gukina amakipe abiri harimo Bumamuru yo mu Burundi ndetse n'ekipe ya Mulandege hano muri Tanzania Zanzibar. Uyu munsi ku isaha y'isa 9 za hano i Kigali bwerere saa 10 zo muri Dar es Salaam, ekipe ya APR FC irakina n'ikipe yitwa KMC. Zikaba ari amakipe ari mu itsinda rimwe kabisa, akaba anganya amanota. APR ifite amanota 6 ndetse na KMC ifite 6. Gusa nubwo zinganya amanota, APR iyoboye urutonde, iri ku mwanya wa mbere kuko APR yizigamye ibitego 4 mu gihe iyi KMC yizigamye ibitego bibiri. Ese iyi APR iraza gutsinda iyi KMC iraza gutsinda APR, biragenda gute? Mbabwira ko ubungu aho bigeze ku rutonde, APR ifite amahirwe menshi yo kuzamuka kuko APR asabwa kunganya cyangwa gutsinda. Irasaba gutsinda cyangwa kunganya. Inganyije yahita amanota 7, KMC nayo ikagira 7, ariko APR ikayijya imbere mu bitego. Iramutse itsinzwe yaguma ku manota 6, hakazarebwa icyo bita aba best losers. APR nayo ishobora ishobora kuzamuka muri best loser, ariko ntago aribyo tuyifuriza nk'abanyarwanda, turayifuriza gutsinda. Itsinda itagira amanota 9 ikazamuka iyo itsinda nta maka, ikazahura n'ikipe izazamuka ari ya kabiri mu rindi tsinda. Abakunzi ba EPR, abafana ba APR bose bayitumye igikombe hano muri Sekafa kabisa, baravuga ati iyi APR nta gikombe igira kuye hanze. Iyi APR abareba baresereza ati twe twakuye igikombe hanze, twakuye Sekafa hanze, namwe muzagomba kuzakura igikombe hanze. Iyi APR yatangiye itsinda Bumamuru ibitego 2-0. Nagiruka igitego cya Watara kabisa kirikare cyane. Igitego cya kabiri gitsindwa na William Togwi uri kugenda uzamura imibare ye, ari kugenda azamura imibare uko bukeye nuko bwije, ko ndabizi abakunzi ba EPR bamushidikanyagaho, abayobozi bakamushidikanyaho bitari kugenda neza, ariko ubu ndakeka Togwi ari kugenda azamura umubare w'ibitego ndetse ari kugenda anakomveka cyane abakunzi ba EPR. Nuko rero byarangiye kabisa, Bumamuru mu Burundi ikubiswe ibitego 2 kabisa ku busa. Nayo yabwiye igitego cya Togwi ndetse n'igitego cya Watara, aho man of the match Memeri Dao icyo gihe umukinnyi w'umukino kabisa wa Memeri Dao hano Dar es Salaam. Iyo ubaye man of the match baguhe 500 by'amashiringi. Tuna felicita abakunzi ba EPR kabisa, mufite abakinnyi beza. Abakinnyi ba EPR kugenda bitwara neza kuko mu match bari kugenda bakina kabisa, kugenda ubona ko bazamuye urwego ndetse bari kuba bari imbere ya ekipe, bari gukina bijyanye n'imikinire tactique. Urabona ko umutoza kabisa ari ukuboko kwe kugenda kugaragara ugereranyije n'inkera y'abahizi. Uko inkera y'abahizi yatangiye, umutoza avuga ati iyi match, iri rushanwa, iyi competition, match za gicuti ntago nzitayo cyane. Murabivuga ko mu nkera y'abahizi APR yavuyemo ifite ubusa bw'amanota, ari yateguye igikombe, igakubitwa na Azam, igakubitwa na AS Kigali, igakubitwa ni ekipe ya Police, igakubitwa imikino zikabamo ifite ubusa. Ariko urabona ko ubu muri iyi competition kabisa umutoza coup de chapeau ari kugenda azamura ikipe gake. Urabona ko competition abirimo neza kabisa. Umukino wa kabiri kabisa EPR yakinaga ni ekipe yitwa Mulandege, ni hano Dar es Salaam kabisa.
iyi ekipe zanahuye urugero cya gikombe APR yaje gukinamo hano kitwa Mapinduzi Cup. Iyi ekipe yaratsinze APR kabisa, murabyibuka arimo barampte bakiza ba Mamadusi bakiza baramine bakiza, ariko ekipe yabashije kubatsinda nubwo APR yaje kugera ku mukino wa final, ariko urabona ko kabisa byari birimo neza. Uyu munsi rero Murandege yakubiswe n'ibitego bibiri kabisa nk'akana gato yirukanka, APR yirukanka ica inyuraho umukinnyi bita Kiwanuka, umukinnyi bita Kiwanuka ndamubatuye guys, umukinnyi witwa Kiwanuka rwa ruhande, umuntu witwa Haji, umuntu witwa Barafinda yamanya Madusi nawe asigaye arucaho. Murye muri menge mukore cyane kuko umuntu bita Hakim Kiwanuka umugande icyo bamuguriye yatangiye kugikora. Sezo ishize babonye ko atabona umwanya wo kubanzamo, ndetse imibare itamuvugiraga, ndakeka sezo yararangiye afite ibitego niba ari bibiri kimwe gutyo, kuko uyu mwene wabo w'umusajya wica ku ruhande nawe yitwa uyu mugandi mumunyibutse muri komenti, aragiye umugandi ejo yajyanye na Sekiganda mu ekipe y'igihugu, yitwa riri kunca wana, mujyanike muri comment. We yamurushije imibare Denis Omedinho yari incitse gute wana, yamurushaga imibare kuko Omedi we yasoje iraretura afite ibitego 5, mu gihe nyako kibana kutagejeje no mu bitego 3, ariko yagiye azamura urwego muri Sekafa Kagame Cup. Urabona ko amaze gutanga assist ebyiri, ni mumva ku mukino ejo bundi wabaye kabisa, APR itsinda ibitego 2-0, igitego cya Memeri Dao urabaye man of the match muri match ibanza, n'igitego cya Tobi wabanje gukurata penalty. Ni ibitego by'ibyo byafashije APR gutsinda. Urabona ko APR kugenda izamuka kabisa. Do Felista umuntu witwa Memeri Dao abafana bamushinjaga kutagira imibare ifatika kuko ni umukinnyi w'umutekinisiye afata baraka itina rimwe na rimwe bakayimwaka, ariko urabona ko muri iyi minsi kabisa ari kugenda amenya icyo akoresha baro. Muri iyi minsi kumenya icyo akoresha baro, niba afashe baraka avuga ati ni assist cyangwa se ndatsinda, byanyo kwifotoreza kuri baro, byanyo byo tumanyira wana kabisa ko Memeri Dao ari kugenda abigabanya ko yatangiye gutsinda, ari gutanga ama assist ameze neza. Assist ebyiri, assist ya Memeri Dao kugira ngo atsinde igitego, assist yahawe Tobi kugira ngo atsinde igitego, zose ni assist z'umuhungu kabisa w'umugare yitwa Hakim Kiwanuka. Abakunzi ba APR iryo zina muryandika ahantu, Hakim Kiwanuka kabisa n'umukinnyi ikinazgo cyane ni speed, ariruka wagira ngo ni za nyamaswa zo mu ishyamba, aragenda ukagira ngo ni za leopard, za cheetah, ibinyamaswa by'urukana by'ibitaragwe n'ibisamawe. Umuntu witwa Hakim Kiwanuka ukwiruka APR mu bakinnyi birukana yari ifitemo umukinnyi witwa nka Gilbert Barafinda, ariko umuntu witwa Kiwanuka aragenda ukagira ngo ni Benz, za modoka za Benz, abanyirira yiruka cyane gufata baraka y'ipasa ewana muhuragaruka. Abakinnyi ba Murandege babikubwira, muhuragaruka bagenda n'imisasu itagira ingezi. Uramukinnyi kabisa umukinnyi witwa Hakim Kiwanuka, bafana ba APR muri Sekafa ameze neza, ni nayo wabaye man of the match. Kuri match bakinaga na Murandege kabisa, nawe yahawe ari amashiringi 500,000. Nubwo umusore kabisa witwa uyu musore witwa Wataratabashe gukina kubera akabazo k'uburwayi, ariko reka twizere ko kuri match uyu munsi ari buze kuba abanzamo. Uyu munsi ni match na KMC nayo ni ekipe ikomeye cyane, kuko tuvugana na kabisa yabwe na ifite amanota 6 biranganya amanota 6, nubwo APR yowe ku mubare w'ibitego, ariko KMC nayo ntabwo wayirenze ingohe, nayo yatsinze Mamuru itsinda iyi Murandege
bo zisigaje kwihura hagati yazo zigakemurira ibibazo zifitanye kabisa byo kuvuga ati ninde uratsinda ninde uzamuka ayoboye itsinda. Ese bafana ba APR mwandike muri comment, murabona iyi APR aza gutsinda? Murabona iyi APR idafite Sekiganda kabisa, ikaba idafite Gilbert Barafinda mu ikipe y'igihugu, ikaba idafite Mamadou Sy nawe mu ikipe y'igihugu, ikaba idafite Niyomugabo Claude. Murabona iyi kipe iraza gutsinda KMC. Ese iyi ekipe ya APR nyuma yo gutsinda KMC, murabona iyi ekipe izabasha kabisa gutwara Sekafa? Izahura na Al Hilal, izahura na Singida abari muyitegure. Iyi Singida irakomeye, iyi Singida irakomeye. Iyi Singida amaze kureba match zayo ebyiri, ariko iyi Singida bari mwitonde ibintu muri kuvuga aho Kigali, mwitonde. Iyi Singida irakomeye. Inde kipe ikomeye muri rushanwa ni ikipe yitwa Kenya Police, irimo uyu mukinnyi wavuye muri Gorilla kabisa, Musengo Tansere, wanabaye man of the match muri match ibanza. Nayo ni ikipe ikomeye, ifite umuzamu waturutse muri nawe witwa Kadime Ndiaye. Nayo ni ikipe ikomeye, urabona ko nyine ijyanye na tactique, mapase, gupenetra kugera imbere izamu, gutsinda. Ni ikipe itsinda byinshi, iyo gutsinze kabisa iragufatiranira iragukubita gusa. Ndumva yaratsinzwe umukino, ifite 3 mu itsinda, 3-4 ndakeka. Nayo ni ama ekipe akomeye, ariko iyi ekipe ya APR kuva ku mufana, kuva ku muyobozi chairman, kugera ku bakinnyi, kugera ku bafana bose bashaka gutwara irushanwa kugira ngo babone pre-season nziza izabafasha gukina na Pyramid. Babwiraho kabisa abafana ba APR, Pyramid match ari gukinirwa ku Mahoro, ariko match sinzi impamvu bayimuye ku Mahoro ari ku itariki ya mbere z'ukwa 10. Isi irangiye, irushanwa ry'amagare ry'isi riri kubera mu Rwanda, shampiyona irangiye, irushanwa ryimurira amatariki bagize nyuma bashyira kuri ku itariki ya mbere z'ukwa 10, ariko ikibuga bagihinduye revenue. Sinzi niba ari kanuni z'abayobozi ba APR cyangwa se n'abatoza. Match ya Pyramide na Pyramide na APR ni match bashyize Nyamirambo saha ya 8 izuba riri kwaka, 8 izuba riri kwaka. APR na Pyramide ku itariki ya mbere 8 ku zuba ry'amanywa kabisa. Bafana ba APR, izuba riri kwaka, tapi yashyushye, barabara batinya ikintu wita ubushyuhe. Ku bushyuhe kabisa barabutinya cyane kuko imibiri yabo na match nyinshi zikina nijoro. Reka amaso cyahange hano muri Tanzania muri Sekafa Kagame Cup, turebe yuko iyi APR iza kwikura imbere ya KMC. Tuze kora ku mubiri aza ko bigenda. Match nirangira turagaruka hano tubaye update statistics uko match iraba irangiye. Kandi subscribe tubane umunsi ku munsi, nge uri kuri micro, uri kuri studio hano kabisa, mwenye mureba mu maso yanyu nitwa Bravo hano kuri studio za Sportive Vibe. Kandi subscribe tubane umunsi ku munsi, wewe kandi subscribe ndagushimiye. Nawe utarayikanda, ibijyanye na siporo ni hano bibera. Kandi subscribe tubana umunsi ku munsi ku biganiro bya siporo, Amavubi yacu, Rayon yacu, APR yacu, Kiyovu, Mukura, ni hano muzajya mubisanga. Kandi subscribe tubana umunsi ku munsi, ndabakunda cyane. Nge nitwa Bravo, ciao.